hemi video hianin adjustable desk kacha unboxing le review te karon nei don mo The Sleep Company atangin kacha adjustable desk hi ti hian parcel ni inaron thlenga ake assemble tur le ado kan phek haron thlenga ake zok a package te zok hi ten ka buk china arit reu topa kg som ni ania chuan a package pakhat zok ado kan chung zok kha kg som pakhat vel ani ta tian ron parcel tha em a ta hian in quick setup QR code scan tur om boka kacha hi uden na intia a size hi 1200 by 600 mm intia asai ta chon option dang omle chu 1600 mm heya lai lek hi an nei boka ate zok hi kacha ka tum dana chon a chung hi chu thingin a shanin ka sia manga chu ka hmang zokang ti in ate zok hi kacha mi review dang video ke en atangin coupon an lo neya chu ka hmanga discount kha ka hmuta mo chuan ama shim hi discount ani boka chuan UPI ya payment discount omle boka khang sang tenen khanin singha sangruk ang velin kacha thlengta o hei hi ado kan chung zok kha ani ain package thakop me he thermocol nen ado kan kha abort kha ni hei uden arong po hi nal ang reng khop mai chuan tu na akelampang akha kan hong ve lenga an packaging hi rinai na tha a hemi kacha na link tele engenge mo chu description lama karon ziak bokanga hetlai ka soibak te po ron ziakang hi hian kan hong de mop phot ange ta hianin o instruction angte lo nia chuanin apart sang kha ti hian om ta an ron package thak topa tin a thir hi arita a strong mo a nget kan ti don nge hoi mei thei turang kha ni lo hei hi instruction a te oma chuan hei chi sang kha a screw chom te a plug te te khanin apart sang kha ron chom hei hi controller ani thunga aware te mo ti khan apart sang hi assemble chop kha hi angai don ani kan assemble kwal sin don ani chuan ta hian hei a screw ngai ang chi kharon chom vek boka ti hian package tha em boka ni chuan assemble hi instruction en pa in ka tia tin video YouTube pa en tur kha QR code scan khan om boka chuan install har lup tuk chu ni lo ma ro chu neu tama en chop zel kha ngai a motor live tak kha boi thlak de ulek light ania darker khat vel install na hian ka manga chuan ti hian ka install zo vek ta a dokan chung a phe ka po kha hei ka da to a ti hian ka install ta lai te hi adapter rol na tur khan da sa boka chun he motor ania tiang khan hei hi ania kan tung chinang ari dreu topa film khur angai reu mo ti khan ka tung ta a he ta pot phela a nget reu khop mai hei han soi khanin a che luk ang kha om lo kil nge that bok chuan tin rit po he ke ji samriat dol tura ti nia a dol thkhop mai tian a thing po hi moi khop mai a chon hetlai hianin a height adjust na controller kha a panel kham boka a finish a meta hetlai hianin wire vel kalna tur khan ron rek pop sa boka a met look em a chuan kan te chinanga ti hianin 600 mm chu ani che ta ni fit ni ting lo shet kha ani ta a wang zong kha a sei zong hi 1200 mm ti kha ni a khu ani vel che a fit zong chon fitly ling lo shet kha ani ti na ni an measurement da kha dik khop mai chon hi electric adapter te current connect na tur kha ni ta ti son current kan connect nuwa
aron engat controller kha indicator kha chuan up le down me tur oma up kan me hian a dawhkan hi aron sang chho thei ta ni ma in ti hian mo a tra khop mai a smooth lutuk ari chu ari ring lutuk lo she theiam o ri chu ti han ka ti chho zel china ta hianin a height takha aron in display ni khutlai 117 ti te khu vel khu 120 hi asang thei ang ber ania chu 120 cm ti na angani ta hei en hian hei 120 cm vel che kha ani ta chot a hniam bera om khan 72 ni a 72 cm mo a cha zong hi 17 mm khami kam durata board kan tiang chi khania ka teng nga cha khania a material po tha a chu tiang chu ni headlight control panel a hian in setting sang kha om ve a timer deposit theya lai hian in memory kha a set theya 1 2 3 4 a hian in height kan du sa zat kha ni asset thei ni entena tuna 78.6 sa ka da m kam hitanga true ka me le chuan a install don ta ni true ka me piang in khami hai ta khanin I aron kal thei don ti na ni ti han true ka me chuan ni chena ka store 78.6 sa khanin a han top chat don ti na ka teng khanin memory pali a store thei ni a noi hei ti hian a cable la hi akala heng hei ron chuma hemi mang hian in cable kha tle mi na manage ve thei dewa abana a nge zong hi en tai la hei a che lo shima a niam bera da phei chona nget lu tuk mo a nge lo ha ka lau bera chu vel chu ni asang bera en ve thungila nget lo ka om chen vel ania hei asang bera I chuanin a che ve lui thei ni hei hi review dang ke na hian he ting hian an soi ngai lo kan soi chin ani hi a che ve de lui a san ema wangin che lo tok kha chu a har ve do na rinai tak chuanin a chena sa lo kha ita se kan ti niam le chinanga hei handin vela na tho vel po kha nom don viau ani heti hian an thua thu chung hianin a weight capacity kha hei mi hi dol papa mo video danga pon ti ve ji a hei ke pon kan ti ve chin ni hi kan no te ne na kan ti po hianin min dol papa ke ma hi sari nga chhovel kania kan no te ke ji som panga chhovel ke ji som kwa vel chu min dol zan ti na ni chu hetia e a khol khan mo rit lot chu la thei khop mai maro chu heting ang lot la tur khan lo hei achung bera chuanin khite han thu chuanin patling pumpa han thu chuan akul ve deuh ti sheta board kha apan a cha lu tuk lo bok nen mo ma se a tha tok ti kha ani deuh mai an tir chu a nging lo kha ka kher ber zo ka ne ke ma chuan kha hemi sleep company tanga height adjustable desk kan ti adjustable desk an ti kha ka cha ania karon review thei chu ni e